Washington Mizo News chu buat sei fel anita hei hianin Washington mai ni lo Mizo om to na Mizo ram le khovel hun sang Mizo om te kanin shiat po na le kanin pum khat na le chan chin kanin shiat ton na a thlen nge kan be sei ani ti chuanin kan shiat to angin kar khat vel kalta an lo puan lok to hela epi takin Washington vela vur tam tak thatur an lo puan lok chu nimin mai khanin Washington le che vela in chiria ta tanga in chi song atla a hemi chung changa special report te tuna hian kan lo khir nal don ani okay ola hei kan soita kan khanin kar khat vela puan lok to helai Washington Maryland a vur tam tak kan le hei helai kan wangin hianin helai shopping center vela om parking lot ami te hianin a thiar fai tu ten an han nor khoma chuan hei kan singa helai Maryland na kan nula chuan bor ti gini kapula a oma ani hian report toite han pe sela ekibai kan hu sia hemi tu na vur tam tak kan nei hian enge ni helai Mizo te la Mizo lem lo khot lang sin chuma po hian enge har sat na a thedem in chi eng sa ri tu na an ta chia men chu te ning na ma ko sa ni put na sa ki in chi ria ti changa so be ni sa ni na joining school ke office ke sang ani kar ko me ya ning na ma ko ko in chu han ko ten han chana an han ti vela wangin ko in chu kan chok ba le ki ni ning na ma ro sa ni ku ma kan chok the lo chu ani da ro me ani ta chu chuanin ani le hemi vuran tla ka wang hianin accident te om nual em kong pui dunga te hmu tur te om nual lomem motor truck ba ki atam vak lo shu shu wangin chu tang han sha tu chu om lem lawa ama ro chu e chen khu ta chuanin han che chuan em shan pa ni lawa sira han tot khak swal pal he na motor chu om te ni to me ani ta chu tan lo me ani lo me ole khati song kha tunata na kan program kan man thei chu ani maya mi puiten hena kan han introduce tu na ani maya nakin na chuanin hei aya changtlung zok le news te po hei aya tam zoka ron pek chua kan tum do ne kan lo me